ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Ngicabanga ukuthi sihlakaniphile ukudlula abantu ebabona ukuthi akhonakala ukuthi umuntu akavela phile kose ukuthi kube nobukhosi umuntu umdabuswe ngendlela efaneleko kose ukuthi kube nesystem isintu ezokuvumelana nemvelo yabo i-interpret imvelo ukuze ukuthi umuntu aphile impilo ehlelekileko. Sicabanga ukuthi sihlakaniphile ukudlula abantu abo. Sicabanga ukuthi sihlakaniphile ukudlula umuntu owaphumela ngaphandle kumnyama ebusuku and then studied the stars without using a telescope. Waqala inyezi bese wathi wathi inyezi nayingaka ingoma yaphuma nayingaka ligwabula ngekosini. We think thina sihlakaniphile ukudlula abantu abaphumela ngaphandle baqala ilanga ukuphuma kwalo bela yokuchinga bathi bathi ilangeli nalila iqude mdel limemeza ilangeli nalila iqude mdel memeza. Sicabanga ukuthi sihlakaniphile ukudlula abantu eba realize ukuthi into bathi sifunze and into nayisifunze nje nangabe ikome ikhipha ubuthuvi then bulongwe ubulongwe nabusebandla abufana lokho ubulongwe na ubuthathako kuba yini umntazana kose ukuthi umntazana wequde itelerine kuba yini kose ukuthi ahuphule ngabo ngesibuye and then ahuphule ngabo ngesibini kuthi ukuthini lokho bekodwa ubulongwe gothi nabufika lapho umsegwaba kabugadangi because of 1 2 3 4 5 mara kodwa the very same bulongwe because ibubuya ngaphasi kwesidunu sekomo ibulongobu and then isifunze ukuze sikhambe sekhabo omkhulu it's because of 1 2 3 4 5. Sicabanga ukuthi sihlakaniphile ukudlula abantu abadiscover into leyo abatshala into leyo. Lochana ibizo lami ngingulungile Mabhena unamasoka umntazana wenalini owakhuliswa amanzunza. Into eyenza ukuthi sihlangahlangane njengesizwe ukuthi sivumela abantu abangabaziko ubungoma bathathe inqundo ngesintu uthole ukuthi izinto ziyachuguluka and then akekho umuntu obuza ukuthi into le ichuguluke kanjani na ubuza ukuthiwa bathi ngekosini into eseyikhamba so uthi uyaqala uthola ukuthi umkhandlu wangekosini ofana ibandla langekosini li-advise umuntu ongazi ubungoma umuntu ofuna ukuchugulula izinto zesintu kodwa abhalele ukusitshela ukuthi ukuze into leyo ilethwe esintwini yayinjani. Ayikho into yesintu eyenziwe ngombana abantu bebabhorekile ayikho into yesintu eyenziwa ngombana abantu bebangazi ukuthi benzeni enye nenye into yesintu ubuncane bakhona nobukhulu bakhona iqhakathekile esintwini ngombana isintu bungoma isintu are many rituals put together ukuthi ihlelo ukuthi umuntu aphile kuhle empilweni. So nangabe kuba nento echiyeke emva nofana ephumako isystem le iyalimala kungakho namhlanje abantwana banganayo imithetho efaneleyo simply because isigaba sobusegwabo asisekho sifile okuthi ukuthi simandebele thina asisanaba abasegwabo abantwana babamalija bese beqe isigaba sobusegwabo babe masokana yoke into ekade ingaphasi kwesigaba sobusegwabo ayisekho ilahlekile ilwazi lakhona ungakho na uzokhuluma ngemthetho ethize abantu bacabanga ukuthi uyazithomela into le uyithathapi but when you start to explain why bazokuthi wo kuba ngathi wena uhlakaniphile but into le ngeyesintu. So the reason why njena iqude likhona liyaphila abantwana bayawela kodwana akuzwisakala ukuthi kuhle into lesiyenzelana it's because abantu bafika bachugulula izinto because bebafuna uku-evolve because abantu bayayithanda i-evolution abantu bayasithanda isikhuwa ngombana vele ngeke bahlale bangasithanda angithi they are colonized so ubukhuwa bukhona ufunzwe bona kungakho yonke into wena yesintu uqabanga ukuthi kose ukuthi ibe ngenye indlela uthi wena ufuna ukuyi-evolve uthi wena ufuna ukuyi-decorate awukhona ukuliselela iqude ukuthi lizenzakalele ngendlela efaneleyo wena na umntwana nakuthanjiswako wena mde wenze kube ngathi yiphathi so awuhlukanisi phakathi kwesilahlo nequde nephathi konke kuwe kuyafana mde kube nebhode ekulu etloliweko. So namhlanje silahlekelwe lilwazi lesintu yi-content eningi yesintu
kwangangokuthi asisazi ukuthi sithombelani, asisazi ukuthi siwelelani. Umuntu nawumbuza ukuthi kuba yini uthomba, ukutshela ukuthi lisiko lakhe, kodwa leyo akusiyipendulo. Umuntu akakhona ukunikela inzathu eziqinileko, ezidephileko, eziletha ingqondo ehlakaniphileko ukuthi kuba yini into le yenziwa. Ngiyavuma ukuthi ilisiko lakho njengeNdebele, kodwa kuba yini iyenziwa. Namhlanje sisatshola ukuthi basho isintu kumele kube yipride yethu, and isintu was never meant to be celebrated. Isintu was meant to be our weapon against outsiders. Isintu was meant to be something esilusako thina ukuthi sikhone ukuphila ngendlela yefanelo, because umuntu akakhona ukuba nediscipline eningi. Discipline is limited. That's why kumele kube nemithetho nemithethwana enandi kukhumbuza ukuthi la uyakhamba kodwa nawufika la awusayi phambidla napha, la awusayeqi, la wenzani, simply because of umuntu ulimited, umuntu ilogic yakhe ilimited. So esinye isikhathi uzokuzwa umuntu athi basho into yena akayi-understand, and then if it doesn't make sense to them angeke bayi-practice, akhohlwe ukuthi ilogic yakhe njengomuntu ilimited. Wena awunayi ability, ikhono lokuthi uzwisise izinto zobungoma simply because uyinkengane, or simply because u-limited in spirituality, in soul. So ezinye izinto ngeke zenze sense kuwe vele, simply because you are limited. And me saying this angikuthuki. Kungakho ke namhlanje abantu kosukuthi balinde ingwenyama ibatshela ukuthi ingoma iphuma nini. Kodwana kwakunesikhathi la umuntu bekangatshelwa, umuntu bekazi, bekaqala imvelo beyizokutshela ukuthi ngesikhathi esinje ingoma izokuphuma. Kodwa namhlanje abantu kosukuthi batshelwe. Okay, ngingamane ngiyize ukuthi mhlambe ngomba nasesihlane eminye imihlobo enganabo ubuhlakani lobo kosukuthi batshelwe abantu esakhelene nabo ukuthi no, ngesikhathi esinje vane eMandebeleni kwenzeka lokho, sibawa i1 2 3 4 5 ningayenzi. Ngibuye ngizwisisa. Kodwa namhlanje sikune list nasi. I-list le ayikaphumi ngemistake, and i-list le akusukuthi sibabantu siyathuthuka kodwa nasibuyele emva. Kodwa angeke ngibuye kodwa ngiblame ubukhosi. Ngi-understand ukuthi ubukhosi bulawulwa yini, bulawulwa ngimaphi ama-policies. When you start digging and find out what democracy is, you will understand ukuthi ubukhosi kwabona bubodwa bubotshelelwe, and then amandla asele kuphi esichabeni ngaphandle ukuthi isicaba sisikimele izinto zesintu. Ubukhosi abukhona ukuthi bungasikima because kunama policies alawula ubukhosi. I don't know, I don't wanna name organizations, but ubukhosi bubotshelelwe, buyagandelelwa ekutheni nenza into ngalindlela le naningayenziko. Uhulumende nofana uzibanibani angeke ayi-allow into le bese izinto zesintu ziyajama. So ilist le eso ayisizi thina sibabantu. Bakhona bayokubona ngathi iyabasiza. Why? Because umuntu akhona uwelile uthombile, but konke lokho akwenzi sense kuyo. Uzibuza ukuthi uwelile, but kose ukhunjuzwe ukuthi basho umsizo ukhitshwa nini, whatever and so on. Sasiphila sasibusa bukhosi akhange kesitshelwe ukuthi nge-3 August umsizo uyasulwa, akhange. Kodwa bekune imvelo beyisitshela ukuthi ngesikhathi kunento eyenzakalayo. Bowuthi na ubuya ke esikolweni nofana na ubuya kwaNdebele na uthoma ubona amabandla wamasokana ingasibandla lekhaya, amabandla amabili. Kunebandla lekhaya elingasuswako elihlali lapho eli-constant, bese kuba nebandla lesokana leli lakhiwa ngibani Msegwabo lokha nakayokwela. Wabona sekukhithika amabandla sikasuswa, imkhala ayisayimbathwa ini, like bekunama changes enzakalayo asitshelawo thina ukuthi umsizi sowusuliwe. Bengasiyinto emenyezelwako sokuthi mde kuthiwe hey zim15 yasula umsizi, yey zin25 ingoma yokulala komuhle. Like all yonke into le ehlolelwa iletha into engizama ukuyiveza ukuthi sibabantu sisiphunyukhile isintu, silahlekelwe sisintu, silahlekelwe lilwazi, asazi ukuthi ngiziphi izinto kosokuthi sizimemezele, ngiziphi kosokuthi zihlale nathi. And for the fact ukuthi ubukhosi mele bukhumbuze wena unguvamuhle, ungumadzela ukuthi ini yini nakuphethwa isintu, kuthi ukuthi thina sibabantu we are indeed colonized, asisazi isintu because nakubukhosi buyasikhumbuza. So
this system esilawula namhlanje akusibo ubukhosi akusiso isintu silawula isystem yamakhuwa that tells us ukuthi angeke nikhona ukuthombisa ngesikhathi esona so whatever. So now that we have to announce izinto ezifana lezi and ngifuna ukuyenza ukuthi into le ihlale angiblame ubukhosi angihlaba ubukhosi with this video. I am trying to tell you ukuze ubukhosi bufike labo ufike khona namhlanje it's because thina njengesizwe siyathanda ukuthi ubukhosi abenzi 1 2 3 ubukhosi abenzi 1 2 3 forgetting ukuthi nathi sinendima esiyidlalako njengamalunga walesi sizwe esingakayidlali for the longest time, meaning that thina njengamandebele we have failed ubukhosi bethu. We have failed to protect what was supposed to protect us. Ngombana, like I'm saying, this system that is controlling us right now, ibgandelelo ubukhosi. Inkosi zethu kuzinkosi kodwana ababi nemibono ngenarha esihlala kiyo. When they have to speak about inarha esihlala kiyo, uhulumende ufika uyayifaka. When they have ukuthi bakhiphe ingoma, uhulumende ufaka ipumulo wakhe. Icude uhulumende uyafaka. So abantu esithi nama custodians of the Ndebele culture do no longer have that right, and ilungelo lisele ngakuphi ngakithi, but thina asazi ukuthi sinalo ilungelo lokulwela isindebele simply because we are living in a democratic country. Idemocracy isenze sacabanga ukuthi umbuso osibusako lo ungcono khulu kunombuso wani wendabuko. Izinto mtezimane ukwenzeka kungabi nehlathululo ukuthi zenzeka so zifike njani. Kodwa le ilist le example isibonelo sokuthi siphunyukhwe sisindu, siphunyukhwe lilwazi, siphunyukhwe bese sabuye sazitshela ukuthi into le siyayazi singakabuzi ezanusini zethu. Ngombana kunendawo ebuleweke ngekosini, yindawo yomelaphi wendabuko. Enkosi zethu, ekosini akusana nyanga, ekosini akusana sanusi, akusana nobezimu. Ama decisions ayenziwe like I'm saying athatha bobaba nethu baba ngoba yena ubaba ichegweli linesikhathi likhamba nobukhosi sekuthiwa bathi wazi isintu sekumele advise undaba ezitha, and then ama decisions ayathathwa kungakabuzwa ukuthi kuhle into le nasizoyijika nje yayiyenzelani. Akube nomuntu ozositshela ukuthi yayenzelwani, asikhombise nama examples okhona nofana ne proof evidence ukuthi uyabona ukuthi lapha sayenza nasi sibona ngokuthi yaphila, sibona ngento enje nanje. Kodwa abantu abakhithiwe ngokosini ngaphandle komfazi ubungoma endebuza ngani ngabelaphi benda. Ngikho-ke lokho ebengifuna ukukuveza namhlanje. Angazi ukuthi uqabangani nanoma uyifunda ilist le ngaphakathi kwakho ukuthini, akubi nento ekutshelayo ukuthi no man akusi right, because even if ungasiyisangoma, ungasingunobezimu, ungasiyisanusi, kodwa nangabe uphila isintu, uyaphetha izinto zesintu, kunezinye izinto zokuthi na uzibonako umoya wakho ukukhalime nofana kuvuke into ekutshelayo ukuthi into le mani into le ngathi yalahleka, mani into le ngathi ayisi ngendlela ebekuse ukuthi yenzeke ngakhona. Angithi ke nithuka ubukhosi, angithi nibathele ngendlamba bazonidakfara and bazonibetha and banelungelo lokwenza njalo. Kodwa nathina sihlezi isikhathi sangayi ngekosini, akhange sibuyele ngekosini, akhange sibuyiselwe ngekosini, bekodwa nobukhosi nawo bubodwa sebungakabi decolonized. Ubukhosi busese ngaphasi kwamaketangi, kunamapolisi amanengi atshentshwa mihla namalanga atshela bondaba ezitha nenkosikazi na wonke umuntu ohlala ngekosini ukuthi into enje mde yenziwe sona. So ubukhosi bucontrola liphepha leparlamente, abusekho ubukhosi obunendonga, abusekho ubukhosi obukhamba nabezimu, ubukhosi ngebephepha leparlamente. This is why we are chaotic as a nation. So by recognizing ukuthi we are indeed chaotic, kune chaos la, and mhlambe umsebenzi wami njengelunga lomphakathi nofana njengomntwana olindebele, njengoba ngikhosele kwanzunza nofana ngikhosele kwamanala, or even both, mina irresponsibility yami ngengiyiphi, ngingabsiza njani ubukhosi ukukhombisa ukuthi ubukhosi sikhambele kude nabo. Ugcine nini ngekosini ngaphandle kokuthi uye ekosini nakunengoma nakurithawnako, wagcina nini ngekosini? Ekosini nikhumbulana nine umakhelwana nakakuthukile kathi uyaloya nofana nanifuna ukuhlukana nesithandwa sakho, uyakhumbula ukuthi wo
konje kuna kwafene bese uyakhamba niyakwandaba ezithu fene because ninecala but isihle anisayo ekosini nezifo anisazibiki nguphi ekosini nawuphahlako phela isinto sithi net nawuphahlako kose ukuthi kube nesibiko sabezimu kube nesibiko sangekosini ukayingaki nje wena uphahleka ingaki empilo nakho ngembuzi ngekuku mara zange khuthatha iqatha ulise kuphi ngekosini uthi koko emtshade izolo bengikhuluma nabezimu nase sibiko sangekosini akhange khukho uye sikhambele kude nobukhosi but still angikublame ukuthi azange udlala indima yakho into engitsho ukuthi umbuso wamakhuwa namhlanje usasilawula namhlanje sisese ku-apartheid siku-slavery but ayisiseyinto yamaketangi a-physical sekuyinto ye-mental slavery. It's modern day slavery. Babambe ingqondo abasabambi ilo amaketangi ukuthi bakubophilele inyawo nezandla kwanje manje ngengilokho ke angazi ukuthi uqabanga ukuthi kwenzakalani akhe ngibuyelele godi umgadangiso lo awuhlaba ubukhosi awutshela abantu ukuthi badelela ubukhosi nofana abanyefula ubukhosi umgadangiso lo uletha umkhanyo esizweni samandebele nabantu abahlala namandebele ukuthi sesilahleke kangangani endweni yesintu ubukhosi kanye nendabuko yethu njengesizwe ubuzwe bethu buyachabalala ngiyathokoza.